Nabi Ibrahim ke langit ketujuh. Matan ron-ron. Tapi engkau payasik na langit ketujuh. Agak. Asanna Baital Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu kak bay pak dua. Angka tu kak bokolino yang itu kue Makkah. Angka tu kak boko Baital Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Iya tu Baital Ma'mur si tembus si bawa kak bay. Makanya narekukui kak bay temil lodong. Dekat kak bay itu tembus. Sabab ukur misi lampu memetuh. Iya naro makadani Jibril na podani Nabi ta. At-karunu Muhammad gang kami ya iya. Dena wenre. Apa ia komenre kak ya si hancur kak. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guru ta Imam Ja'far. Pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril manasa cahaya. Tapi dia nulle menre lakon rom. Gitu. Ya, kada anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya na cahaya na Jibril monroy. Menre nabita oko sidratil muntaha. Wattunna latu sidratil muntaha. Menre layase. Kau peci di alam. Alam antara asanna. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa materu ko Baital Ma'mur napa loko langi. Jadi onrona nabi terima sampajang okoi alam istawa. Agana sa nabita. Wattunok na alam istawa. Maka di nabita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yan na robe resalan na nabita ro. Tappanabali po ang Allah Ta'ala. Aga nasa po ang Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai si Pak bicara langsung po ang Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ang Allah Ta'ala. Maka na maginangka. Naita. Nasaba makadai bahasana. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Naiya ko alayka di gagajara. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae. Yaroton rileparo. At tahayyatul mubarakatuh. Salawatut taibatu lillah. Lepag. Itu kalamur Rasul. Napa kupura kilepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akada sikit assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambung itu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita bukan katuto mata ya tahiyatul barakatuh assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gayaro. Assalamu alayna. Nasa nabita alayku. Wa ala naniya. Ibadillahi solihin. Atamu iya angke soleh. Yan na tunah kada dua tamasarat alu tamalaysat. Puang Allah Ta'ala nabita si baway di. Bahangyo ko eh. Yan na tumah kada aga na jalo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jalo kangi alewe kinri medoilah. Yan na tunang kapinri pa jalo na tatumakoy. Si sambungnya itu. Tapi kinri monro napasay. Ukuy Baital Ma'mur monro. Kinri nabita itu rahasia nonroy. Jadi itu kumasyahada itawe itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capa na pajalo. Itay pajalo. Pak mingga to lima kere-kere pak angkat ko si dapin to likido-kido makoy.
Aja na turus uyaro matata mabela lakda. Dia nak kada na bita itai pak jalok na tawe. Maka da itai pak jalok mo. Itu. Jadi itu ku iman tasyafi aku matahaya nak kada na tahaya tu ka mak jalok me mani. Masyahada pinakana kamen re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ye. Dia na tapat tak makoy. Kedo loban remi makoy. Ko betul. Ya ko dia na tembus tu dia na kedo. Ya na tu ampai nabi ta ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko tu masempaya. Hanya beberapa kali tu biasanya. Jadi madari tu dia ni atung ka kedo na kelok sendiri makoy. Dia ni atung ka pakedo ya ko tembus ye tu tapa na pakedo le na makoy. Magai mapesak di na sabak iya puluk ko ati. Ia mi sarap na pak jalok ibat tembus sope. Mana tenain dok lima mak jalok na ia maraja. Nah sebab satu-satunya sarap di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo nak tengi mak jalok pakai pak jalok tapi to mak jalok pakai dok lima. Nah sebab ia ku ia bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jaluk ya nak tamak kada tahu jai ya. Tembus itu lo lalang. Mencipak dong itu. Ya na tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha menre. Diubung. Illallah. Menre lau kanang napalau kiri. O kita ro ilalang. Ya na tu cuma kami tahu ratekan la ilaha illallah. Yan tu napasya curami. Angkat tu rampa-rampa. Ya iya ko ya tu dia nabisan. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab engkau hadis na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi, ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo tu. Ini tu ampai yang kata urate. Angka hadis sana. Cuma biasanya di kota masikiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna. Karena mengikuti lapas. Angka tu tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Itu ya ko dito nang kata guru ya rojana. Kemudian tadi saya natamis saya Pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna ia sampajange pura ni baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah angkana Allahumma sholli ala Muhammad degaga sayyidina na to ia komeki tari sayyidina de na salah Iro sayyidina mapakia ada. Makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dita masahada si mama salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga yaro masalawa. Yang masalawa itu na sininna malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa pura yaro no inabitta. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Yan na to nakutana kadagang pulen. Tapi makome matiwita. Yan ang kataw pole joka. Tata yamiti yakutana makadagang pulen. Denak kadagang wita. Betul? Pada kong kataw nasa web noli ka presidennya boleh ka istana presiden boleh ka siruntulan su Pak Jokowi dia itu nak kada
Dia itu nak kadaga na podakko, makadami agam pulang. Gitu. Angka tahu pole Malaysia, agam pulang. Nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia ay makutana makadaga na pulang. Nasa Baje. Pak ya tu pa Malaysia ko tahu pole Sulawesi, Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia, datto i bali bolanan tapang kagamilo. Tolo maka ya to mitu aga na pulang gincu si bacilla. Oring ori kristal sujadang. Itu aku amiro bilang-bilang itu. Jadi polan nami, makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam polan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim, asalanga nga Muhammad. Ya kuna jamamu umat mu asalanga nga. Yan ito nang katambahan. Kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim, ya kuna nailodong nga muka Muhammad, sitang nga pa kasibekku utarongang imatu. Apa dia gacaw itu apalan na Nabi Ibrahim. Asosololo nga pasida pala pasidaka. Apa dia tahu dia na pandre. Apa sinin na pat jewe tu yan rewe pasidaka na Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat je Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kanuku Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ye. Ya je tu olina Nabi Adam kanuku mi. Kanuku manang di makat do memato. Yan atu nang kataw pakai ya kocea ko na to namo pakai olina Nabi Adam angkai goreng itu napaya gosokan ngokwalewe. Tapi aja no pudangi. Jadi meloki minum, meki minum wai pala, tapacuru ikan ukutta. Apa sangat tu tapa hikmah, pacuru ikan hukum maka dia napa menaraka Nabi Adam. Napa minum, ya kung keracunnya itu dia nakan re, namun dia membaca. Biasa napa pakai tu tahu ya to situ Nabi Ibrahim, ya to sinapa menarap je. Apa maka dia napudangi po nga Ta'ala linga kesempatan melo ka pandrema nang yatamu mapamula yang kay makokoy watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamula yang kay makokoy latu ka malino maka dia po nga Ta'ala dia mulai nasa wisang ada dia mulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan itu napudangi kada Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh taruh ko tasi kapur dari surga ya lengi Nabi Ibrahim napa nak gugurang ko tasi ya na tumanca jipat je. Makanya dia itu gak tahu dia nanre pat je. Angka tu baraka na aga ya nang tahu manre pat je jolo napa manre nanre pure manre nanre si pat je cek de napa minum macca yatu. Cerdas otaknya. Nah sebab Nabi Ibrahim melodo siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kong kana tamelo ki ko macay tasuri manre pa je halus suci de napa manre pure manre itu manre si pa je cek de napa minum barakatnya itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan aku yaitu nabi kau. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Pahang itu Pak luar biasa itu. Berakat. Pak Jero tapi Pak Jehalusu. Aja nih Pak Jemalibu, Pak Tagarepu pentuko ke Jemalibu. Kan karena makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu tariolo makoto kumemanre Pak Jejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyalimuddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia pigau.
Maka dami kong kapat je, maka dah kira kurap je. Itu. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia ko mapalenaan rekibu na taparibaki ala memang ni paje halusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tataparingarangi. Bisa 5 ko jolo na pa andre ya tu paje wecek dek. Na pa ko manre. Pak biasa ya lo. Insyaallah macam nak. Ia lagi encer otakna. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa makanya Nabi Musa agam pulih Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasawi megalak dek. Megalak dek itu. 50 tu. Nasa susiwan ni. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denulek jami makau tu apalagi umatmu ikut. Pak itu mak Nabi tay nak macigau me mati ha. Ya tu nama dodong. Ya tu tapi ada yang mengalahkan. Karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu. Jadi ya Nabi taningar ramana kada ing katonga je rumah aku makutu matuk katopak baki tangarang. Ya na tu na nendrek tonga milawi. Pak 50 nendrek milai kurang. Kurangi 5. Tamanisai. Dikurangi 5 atau 5 koro Nabi Musa. Maka dari Nabi takuran ni 5 nasa nendrek poh. 40 mani maka Nabi sa nendrek poh. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa enrek potoli tali mero sisana 5 mani. Maka dari Nabi ta 5 mani maka Nabi Musa enrek po milawi. Maka dari Nabi ta ya komendre ka iya na dikurangi tali macapu ni. Dia nagaga. Maka dari Nabi ta ay aja na seko nero mata anak na micawe Nabi Musa. Itu betul ngana Nabi Musa kan maka dari namoje cik dimi ko Muhammad. Namun cik dimi sirah kami. Magai. Naisan Nabi Musa. Maka da iya na umat nak jancil ngapung Allah Ta'ala. Maka da engkau umat Musa. Nakala umatmu. Maponcok mi umuruk na badan ni tahun na. Tapi mega malakna. Itu. Iya na ro nakada iya na iya. Jadi Nabi Musa tu wajar. Yang kedua ya ro Nabi Musa. Denang kana siruntuk pong Allah Ta'ala. Sifat bicara mi. Pada maka damar radio mi sakda minang kalinga tapi denang kana itai sehingga ia ro nabi ta siruntu langsung ipong Allah Taala ia ko pole nabi ta siruntu pong Allah Taala pita cahaya na pong Allah Taala kurupan na nabi ta aya na ro ampai na tolina suruh malaulisu apa na nikmati tu melihat ruhnya melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yana tu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Ia ko makatok bay tawe. Katok ba Juma'i pa katok bay. Natudan na ko mimbara mali katok ba kadua. Tak katani arota napatabaca yaro. Natanray ki nabi tamato. Tareka ya tu ba. Ya tu ko mak Juma'i tawe. Natudan na pa katok bay langsung tak katani ko. Tabacai Ahmad Habibullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iko meloki na tanray nabi ta ko surimun. Langsung dikenali. Yaitu tapla nito? Ha? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Ena tu nakada Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Aja toki. Iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka Hamidun Majid. Ento ya kona jamai apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya natunang kada guruta pakanjaki bacaannya tu fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak darah pak galunge. Magai
Iya na tu nasabari wat di ko baraka na tu wat di mudup pagagay. Yan na tu nakadagurute ko mata na pamulak ko na pura na mutaro 5 mo ko baca ya tu. Kung mong pacuri 5 mo ko tanay, mong pasigesay si bawe ro gagamutan nange, baca ya tu. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Nah. Tapala ni. Tapala meron to. Wah, sang di tapala matibawan pero di tapala. Kemudian no inabita yan na to sampajange pak magi na 5 sabana makie. Iya tu langi pertama tattomi malaika masumpa angka malaika pa o kumetomi langi etaro. Langi pertama mapamulay pancaji latu kama lino tuli tattomi makasibiyang. O ko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana tokong. Mapamulay pancajina na rokok makasibiyang kama gang kama lino. Ya tosi langit ketiga ya ko purai rokok makasiwe tokos si masikiri na patulia miro malolisu. Ya miro na pigaw. Ya to si langit keempate sujuk mi. Si sujuk na. Mapamulay pancajina latu kamalino to li sujuk mi dengar Allah di Allah Ta'ala. Ya to si langit berikutnya tudang. Si tudang nama teru. Kemudian langit berikutnya dia sujud kembali. Malaikat yang selalu bersujud. Kemudian hanya ada yang berdoa. Mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ya natu ampai pitu gerakan sempajang. Pitu to langit. Pitu to tu magis sa koto sujud. Pitu to tu putaran na tawape. Pitu ngaso to tu lalan na siningwe. Pitu to tu lapi na langi. Pitu to tu layawa. Pitu to tu rupan na onrang. Yon ritari si kiri. Tapi do bahasya no. Iya miya. Iya tu ampai pak bu. Magi ro angka pitero. Sebab itu punya makna. 25, 2 utu, 2 aje. Si dirupa itu 7. Angka ye, angka tuye, katuye, si bawa ye. Makiro, itu tuh ya tuh. Jadi si tembus manang ya tuh. Makanya angka tumatu tafsir kangi, tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul. Angka tu tafsir kami matu sampajang subuh 2 rakaat sampajang na watakalewe lahir bating. Makanya 2. Itu nak kena sampajang subuh sampajang na tubuh. Sirakan untuk ruh 1 rakaat untuk jasad. Itu apa itu sampajang subuh sampajang na Nabi Adam. Jadi ya sujud rokok pak memang pak kasiwian na malaika nailaw na bitta. Ya to si ro sampajange pakasi sampajan nama nabi na pasipulong nalaman na nabita. Jadi na tu nakadadega gacau yung na nabita nasa sinin na nabi pamulangin latu pacapurangi alin naman na pigo ipakasibian na. Makanya tu ko ibilangi sampajat tahajud, sampajat duha, sampajat sunnah yolo na subuh, latu loro monri na macene pas 50. Yan na ro sampajat sunnah, sampajat nama nabi. Yan na tu 5 sampajat tamematu ya tu. Yan na tu nakala nabi tajalalu musalaya 5 apa iya memang tu ini punna. Iya me tu sunnah malaikat lenge punna nabi lenge. Tapi iya kui jamai ikalan itu. Yan na tu ampai dia gagawa di makbere syafaat tu tanya nabi ta. Dega itu. Jadi ale nabi matomi. Kemudian Isa nananya. Iya naro ampai teri nabi ta waktu na pole mameraja masaray nyawana. Ganna gagaw pole nalenga puangnya tapi 5 mileto manca jisikiri yan ito na pole malaikat baway baca subhanallah katalupulo tallo alhamdulillah katalupulo tallo Allahu akbar katalupulo tallo magi na talupulo tallo na saba 10 rakaat na sampajange itambay talupulo tallo 50 jumalana amanya. Jadi itu sikiri sitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajangnya itu. Pancaji sikiri 10 rakaat tambah 33 itu menjadi 50. Tapi nalai DC pak nang kana Nabi Musa mananna cek de mapat di ulun na pak bata. Pak kene 50 sempajang tarima de pernah tudang ko bolana na rewa si mapangaji. Syukur ki. Iya na 5 aja tasalai. Namo pe korat jin na jalalo tasalay. Makanya ko malasay na dito letatong itu udangi.
Ya kode lu tulangi liuki kode tu liu isyarat nata pake. Aja nata kedo paringan rataban dipake masam pajang. Kode na inrule madigagah. Yang penting aja tasalah ini. Kemudian dia itu gagah ya semaka diwakileki. Wat ditawe pajamang, wat ditolai tidak ada. Kota nedi tolai dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambo ku telu ngeso. Iya pa masampajang utolai yang dia na cocok. Apa kini wat dingi makor pak manyama sakot tu agalungang imakoy. Ipodak balak kay maka dalon ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petujuh ko cicang. Dia na cocok. Tata idi jame dia gagal asangnya itu. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian. Mamagi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ia mibawa pasangan. Aja lalu tasalay sampajangi. Ia komelo ki ngaturungi baraka. Usahakan sampajangi matur iwat tuta. Tapi ia kuidi matur iwat na sampajangi itu. Madari masalah. Madari nepi mangaribi to masampajang asara. Apa idi matur. Ia mikonatur ki watu sampajang insyaAllah mak baraka. Itu nakara pong Allah Ta'ala. Patujui linomu. Patujui agamaku. Nanya patujui linomu. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.